ADC Hapang motha Haiman Yagulo Miani kaisa muitu khlajaknai sal ADC je 6 sidul Manmani salo deputy CEM saklajak mani aboni ketalke tam doktor rejak phika haikabar buskang tam rejak phika deputy CEM post create khlainani kokto bubagra sengiem ngui samai tangpurno bo saklaijak mo deputy CEM post kuno ব্যক্তি বিশেষ ni bagai khlaijak maniamu তবে বুবাগ্রানি যে নাহারমুন আবংকা এক্সিকিউটিভ কমিটি নো দেব স্ট্রং ক্লাইম একজন সিএম ডেপুটি সিএম এন্ড গ্রুপ অফ ইএমস নো স্ট্রং ক্লাই গুড অফিসিয়াল কোঅর্ডিনেশন তালাংনানি অমকাইসা ইয়াপ্রিসেমান তিনি তিপ্রামথা ক্ষমতাই দং খানা তিপ্রামথা ক্ষমতা তংয়া ফানো ডেপুটি সিএম পোস্ট বতং নাই ডেপুটি সিএম itself is a designation, itself is an office kaisa office ni bini khlaitai manthai santhai dong bini power and function dong mo post katal khaimani yagulo deputy CM barjano ya farjaka এবং ang bubagrano belai hambay yaparo bubagra has shown the confidence bubagra thinks that probably I can take up this new office new challenges jani khlaitai honorable CM এবং honorable EMs and MDCs rogbai coordination of ja khlainen I am definitely going to do that oro kebono khibi hui sangkebo EM ya deputy CM ya CM ya sang palmili se sang khoroksa EM CM deputy CM more democracy wo majority ma tongni majority pal thansa tongkhe jini majority tongnai bini bagi every entity even any MDCs they are equivalent to any one of us most spirit of bubagra chungno lead khlayo bubagra ni naharmu dofani bagi samu kaham tanglainan bagi office setup no chung strong maklai abono naharino miani salo mia belai nangkukmani sal ADC Manmani sal mo salo abono announcement khlaijaka although this was decided earlier 23rd nomo declare ne even ekdin age porjonto ang bosia je bubagra press no ringi akok sanai je hor 11 ta bubagra no call khaisaka tomorrow you go to Kuwai 1 hour late because we'll meet the press around about 10:30 to declare the post of deputy CEM. Saka okay. And then bubagra tamu saka buto sung jotono khana kai. Miani salo sung Tripura ni Mukhyamantri Biplab Kumar Debbai bo malaika bubagra tomu chini honorable CM bo tomu sung thangi chini fund transfer ni gap government notification remani porebo government takbo department ro 100% notification অনুযায়ী transfer khaina bo khlaije gya o gap rognoti kok salaijak o empowerment ni byapar kendriyo sarkar jokhon khorangti sanai apro sung jotono pal mili maya sagne akok rok saka tobe jara sungno chajagya borok tongnai rok beser rutugui tongnai takuk songnang masao ADC no strengthen khlainani ortho greater tipralen dabi theke jeng putului thangwa boye even tipralen manmani porebo chinora ADC tongnai Meghalaya rajyo tongman porebo
Khasi Hills District Council Khasi Rongbagi tong Jayantia and Garu Hills District Council Jayantia and Garu Rongbagi tong Mizoram borong ni state no tong tarpore bo Maraland tarpore nini Lai rok ni bagai aro district council tongo omo haino chini orobo district council chang greater Tipraland Manmani ulobo tongnai fiaba mo institution no sang karak kemati sanai se rajyo sorkaro kuno political party khomotao tongphan tei juda kaisa bodol ADC o tongo haifano ADC samu independently bini khomotani bising tongai tangman nanno seng tabu wansugo seng tebu wansugo chini khumlung headquarter no aguli ni slaibano kaham klaiti sanan business centers namnani multi story housing complex to bunani big bazaar hai shopping mall KFC hai sajangne restaurant ro pro kabangma facilities snamnan bakhago sangya pribar glaita bono nahari jeng finite 27th of August Dilhi go chini group of EMs honorable CEM tongnai Maharaja tongnai sing union minister rok bai koklam salai nei ebong ekta private group ni hospital ni facilities bo sang nai nei je group bai changoro khumlungo 50 crores investment ni opportunity no yasagna ni bagi sengmo berai mung panda kaisa o manjangna thangi tongo seng nugnai boroni multi speciality super speciality hospital heart surgery kidney liver juda juda ophthalmology pediatrician kabangma je doctor rok tongo department rok tongo mo bahige function klai state of the art technology bai bahai klai mo choli tong sangabono naine ni bagi bo thangi tong seng chai togi tongo chini dofani bagi greater Tipraland ni sate sate chini ADC no bosang strengthen kleine o greater Tipraland no khibe wi chini kono imang kare that is the only demand and that is the only dream and that dream should come to reality moni bagai bobagra bini leadership jeng jotono tui chini hasteni chini joto hodani Tipra sarugno tui kintu bobagra bo yapri barugui tongo bobagra no matsu banai one and all jara tabuko Tipra mothani fataro jara tong tongnai takukpe bukuk songni ang koinan musumu mo zora khoroksa tei khoroksa no kok siljaui seng sajalai tongmani zoraya dofhano naragnan bagi statehood no mannan bagi we should become unite ambai